Negasngi demi ia kan ad ha perdi ki wakre ha ka checkpoint yang ka Jainte Hills Autonomous District Council JHADC ka wa ha usarok jawai bypass waki wa ya atrok haduk wa poi che ya kawang mo wai sai wai. Kat kam wa kana ki bru wa siki ye ni da ongi wa jia i nei daw bomben ki wa ya atrok usu ya kadan wai hadin ini demi ia kawang mo waro arliang wai nei liang ki wa ya atrok da em ki wa sai wai kat wa na ki wa kre ka ni ka checkpoint wan da em ki wa ra din. Hai video wada em wada yo arin ki wa ya atrok da hier kena po kari de wara lang wa ka waj hakti wada kedong ki ka bakre ka ni ka checkpoint de wa kawang mo yaki wada psia biang ki cepo ka kari yo yut na ka ni ka thau kat wa ki wa kre ha ka ni ka thau da tor ki chakmat yo kawang mo yaki ni gitrong kani ka checkpoint to ka wada bu da ka Jainte Hills Autonomous District Council JHADC yo pai yaki kari wa psia cepo ka jala wala da to ki wa wan ki cepo upuru ang ka council hap em kam ki wo em ya ka trading license kat wa ki walai luti dan hi hap ki wo penyo ya ki kot kisla we ki tu ki em biang ki kot kisla da hap ki wo su ya ka kuna